Dulu berat badan saya hampir 140 kilo. Memang gemuk tu satu understatement lah. Dah sampai tahap pre-diabetic dan banyak lagi penyakit on the way. Masa saya zaman remaja di sekolah, saya belajar di Sekolah Tinggi Batu Pahat atau HSBP. Saya merupakan seorang atlet olahraga, bola sepak dan juga taekwondo. Masa tu memang boleh dikatakan zaman kegemilangan lah, badan apa semua. Tapi malangnya lepas zaman sekolah, masuk ke zaman college dan kerja, badan saya memang saya tak jaga. Saya ingat selama-lamanya badan boleh fit saja, tapi malangnya tidak. Itu bukan hakikatnya. Dan saya makan pun tak jaga, exercise pun tak jaga dan bertambah berat badan saya tanpa disedari sampai it's too late. Kenapa saya katakan it's too late masa tu? Sebab banyak kawan-kawan saya masa zaman remaja saya semua yang jumpa saya selepas tu memang dah tak dapat cam atau kenal saya ni siapa. Apabila mereka dapat tahu itulah saya, mereka tak percaya pun. Betul ke? Ni Dan selepas peningkatan berat badan itu, kualiti hidup memang pun ke laut. Sentiasa rasa low energy and also semput-semput. Nak drive lama pun macam tak larat. Rasa macam jadi seorang yang sangat macam tua lah. And also tak berkapasiti lah. Untuk sekian lama kesedaran tu memang ada. Kena turun berat badan, kena turun berat badan. Tapi yang paling susah yang saya alami ialah masalah konsisten. Boleh untuk exercise apa semua untuk sekian lama, tapi lepas tu terus biarkan. Apabila sampai usia tertentu tu, walaupun kita ingat kita masih muda ke apa, tapi banyak penyakit datang ketuk pintu lah. Itu merupakan satu decision yang saya rasa saya kena buat untuk terus ubah gaya hidup saya, untuk ubah kehidupan saya. Berat badan saya sering macam yoyo. Saya akan kurang berat badan, lepas tu naik balik, kurang, naik balik sebab masalah konsisten. Apabila saya dapat satu jemputan untuk bagi satu talk pasal dalam konteks kesihatan daripada Wellness Hub di BP Mall, saya membuat satu keputusan untuk betul-betul mengambil serius pasal isu konsisten ni. Saya rasa saya macam mana pun saya kena konsisten untuk mendapatkan kualiti hidupan yang baru lah. Terima kasih kepada Wellness Hub Batu Pahat dan Puan Irene daripada Wellness Hub kerana memberi saya inspirasi untuk terus konsisten dan maju ke hadapan dalam konteks fitness journey ini. Dan bagi semua di luar sana yang rasa dah terlambat lah, dah give up on yourself dalam konteks kesihatan, sebenarnya bukan. Just buat satu keputusan dan take it day by day. Control portion makan, gula, exercise dan sebagainya. Yang penting kena aplikasikan konsistensi dan disiplin. Dan saya pun berdoa agar saya sendiri konsisten dan disiplin dalam journey ini. Dan bagi khususnya orang dekat Batu Pahat, boleh follow page Wellness Hub iaitu Welly BP. Boleh ikuti banyak tawaran courses mereka yang percuma guys. Wellness Hub Batu Pahat.